Tuntuma chuanin landslot kan tianga landslot hi level 1 a second skill kan apang land clear nan tin jungle nan atha ani I landslot hian nge in blue buff am modona I enge ni ti chuanin a first skill te passive te tangin kan soi tananga a passive hi eh landslot hian mi ava charge piang hian mo tuna hian kan en lo lok nga landslot hian mi ava charge piang hian in a damage hi 10% in secondly chungin 10% atanga 30% thleng hian in ati sang the ni a damage na zong hi mo chu landslot passive venita ti chuanin landslot hi a first skill ateng kan soitan donanga tuna hian no cd ka offer god mode ka ona a chan chu taratin min lo thalo nan chau ka ona ti chuanin a first skill man dan chu hei hi ni deuh mai first skill chuma kha khani deuh mai ni avatlan lu khani ta ni amero chu he atlan lu hian thil sial deuh nei chu ahma ala khoi fu lo khatia avat thlo phaya mi a khoi fu ni lo mi thar a khoi fu piang khan a man non zung zung thei ta ni tuna en tin lai lai hi voi khat nan ti hiang ka khoya he man non ngal thei ni mase ka khoi non le chon khu cooldown ron om ve ta ni mase kala khoi ngai lo zel ka va khoi khan cooldown om mi loin a mang char char thei ta ni minions po ni se jungle monster po ni se I tin jungle monster ni lo I enemy hero po ni se tuna jungle hi kala khoi mi lowa voi khat ka khoya khu a man non ngal thei ta ni laila ka khoi le man non le ngal theya le he ka khoi le man non le ngal theya heta ka khoi le man no theya he kala khoi lo piang kha ka khoi thar zel khan a man non phei char char thei ta ni he skill sa hi mo chuanin tuna chong ka khoi to ho kha tiang kan thu de le chong khu cooldown ar nom ta ni chu a first skill man dang khan ta ni minions lo om ta se minions kha ila khoi mi lo an ni phot chuan first skill ve khoi fu chuan a in reset char char ani a skill sa hi mo hei kala khoi ngai lo ka va khoi fu khan a in reset char char ani skill sa hi tin damage nei ve em ani he hian chuanin khu man non pe pep thei me ni kala khoi ngai lo piang ka va khoi fu khan mo cooldown om mi lo ta ni hei man non zel thei maro chu tu ma fu lo chuan emo a khoi to sa a khoi fu chuan ti khan a cooldown khar kal ve tan ta ni ti chuanin mana hi nei lo khop me a second skills kan sai fiang a second skills chu hei hi ni kan mong kon damage nei equal vel ve ka AO in damage nei a ti ka ti hian alai mi tak hi khoina em a asira mi te po khoi tel vek thawani tuna hian kan remove bot lok anga normal bot a khoi build engma ka pelova tuna hian a khoi na zong lo en lok ang hei ti hian khu asir ko lo ku damage pe vek mai ni ma se alai taka sorry da sol chu alai taka om chu khoina big don ani khami a circle te lai big te kha chu a second skills kha ni ta ni landslot hi hei alai mi te khumi pangparang de alai mi te khu chu khoina big don asir mi hi chu anawak lawang alai mi ang em chuan hei kan mu thiam em hei khu damage kal dan chu AOE kan ti chu ni ta ni ti chuna ultimate hi na em na te wina dash pheya pathum pom se dash lang pop theya hei kha na ani asir mi te po thleng hian damage perfect mai ni ultimate hian mo chuwang chuanin a thui boka hei asir mi velam mi po kha anatel tho mai ni a skill si AOE ani de uzel ani chuwang chuanin a damage hi team fight a tha thei mm tenan huwa a first skill hi man thiam phei chuan tian a basic nen te hian an khoi kop la mo ti khan tan ila khoi lo piang iwa khoi thara piang khan first skill ha chu in reset zel thawa chu tlan chet nan a that pi lama hianin clearance ta na thale zora ni ka hei wa khoi ke wa second skill sa altitin a second skill thave de chu hayabusa in lo alti mek ta chesela chutia alti mek lai che chuan second skill hin mang deila ati top dei ni hei tin aldos te pon ni anon thlen don te a ti hian lo ti dei la tin leslie na alti lai te pon hete ti hian mu hi bum dei the ni chu landslot hi immune nei ve dewa awang hian ama hi tha ani ti thua chuan ti chuanin a build kan soyanga
kabil dan hi atha bere ka tilawa maro chu basic bera kabil dan ani a chu I thiam kan profea nuwa phei chonin enemy zirten kan la adjust anga maro chu mang tir tan a build basic ka soi don a chu emblem hi chu karon na ti ran non san chun atopa karon tilang mai don ani chuanin remove bot kan tipot anga a build kan enang jungle level 2 kan langa movement a hianin hei hi kan la thaya hei po kan la thaya kan thu hei kala thina CDR te polak thai movement a hian hei te po amil tho chuan attack a hianin atira hian hei kala ngala dota endless battle kala nga hei hian ka zoma chuan a top build kha chu ka dule hei te polak thaya tin defense a hei ka shalanga defense a hei te po ka le thai ta nuwa Lancelot hi tha a basic hi nei na a amaro chu enge ni endless battle kalak chan hi ama hi AOE damage kan ti to kha chumi wang chuanin sorry god mode ka dapal AOE damage ani pelama hianin a basic hian base damage anei that wang hianin a recover chak tho ani hei kan hmang khon damage nei na chon mo chuman don a recover chak tho wangin enge ni hash claw hi angai ka ti lem lovani chan chu hash claw chu kan thatho wanga aya hen kan la chinanga attack sorry hash claw ni na hash claw te kati bloodlust x kati zok turani ka soi sol ni mo bloodlust x te po hi amil thawani amaro chu avem hi atam chuang lo bloodlust x a hian ama bi ka hian endless battle hi amana tawa tin damage nei na zok boka base damage nei thatan chuan ke chon ka du pui zok ani a skill si a dependent lutuk cruel hianin enge ni ama hianin basic damage anei ve tho wangin chumi awang chuanin endless battle hi ke chon ka recommend tin hemi aya po hian du chuan fighter hoina kan lak thinang hi ti hian full build pona man theni ana thawani chulai chu khat ekha basic build ta chuan Lancelot b ka karon da thei chu ni sela a fia turate po han ngai taila tro skills vel chungchang khan tin a skills hianin ultimate po hian bang pot lang thaya first skill pon bangat lang thei khate khani ro se kalom lu tuke